Abuja for mama ina kwa about the Poku 1 TV so na there exists breaking news ye breaking dia mamu sisia Kojon Kansala when a actor comic actor twa sini kuma wood for no ho na odini dwuma pa na obie nim say branch obon homodin say sini twani Kojon Kansala when ya so ya nwum tia wabon nwum bebre ya Ghana for bebre no anso ani age ho pa na ennei Kojon Kansala Lilwin sign new deal at the new Edubiase football club for 2 seasons of ball and obesi akan at the ama new Edubiase. As a Kojon Kansala apart from say all acting na all tunyum no. There's a football ya there na koma so pa afeidie or babi na agoprama so no esi akan at the ama new Edubiase football club e Ghana. Me pese ye kohe emra na new Edubiase football club unveil omu new player Kojon Kansala Lilwin ene asempotia ono so edituja wase buruni no buruni na msia unse bia mtwa muvinda ana mo boda otumi de wu mu no afro na odwa ye adwuma na nyame abeshira so book the talent but we but the obo mu a wonu se we wa talent hu se we se prayer we nim bobo ta na ji akoye nyame sha ne pa obata me bobo no o ka so obafa me ama bo no ma hye mu kana ama san me ama le sinta sa be ambassador o ni Edubiase team ampampa na bam nyame sam dana si sansa enyu starting with the same third ya mo gina ebia na se le me de ebia wo mo bia agoro salo ni su be yo sana odwum be yo oni betena me bo enyu sa na esre me sa na enyu mo nye gudu de start ya na pa ibi na papa alaji sara ayintino bisemu munya mfa mpa bonta echi Edubiase team no na ye fan kwe ne menim se mabai menim team a edi eto beka fom ani yensu awiase because ye dey say ye konkon a wo kan wanko ye ko yenim ye hwe be sa so ne ye ko yenim wo da wo so wo hwa san so la kawe ebi munya mtete na Ghana enko wiase ba Edubiase na Lilwin ma just not for kakra fuzi na me bama ni Edubiase the team is budget to be league Ghana I believe God say I'm there.